Working President ka khod nyotrep National Awakening Movement nu ba Thomas Pasa lakan no baga sorkar jela kla shupin biet kai ki pat ba halo ka jingdawa ek inline permit na du usndam arajar khat khandai hagjinga kram bu unong lum khubor ka ba CCTV uba Pasa ulong baga sorkar kam shim la shim kya satya ban pen urlong ek jing pen trekam ek inline permit hamigalaya Habikin tho halo gajing terwa banwan ra dak wekaan kebiasarian bad ka ILP uba Pasa ulong bakini gede tang gajing pinbit patba bad ban shupin slam kai yakapor Pinakalyang ngajomi hi hakbare bakamat to ILP. Ya nadu aja kandani layo I kita tisin wa kani ka sarkar ka shupin bi yo patba. Kamdan kono ngro jisum kya. Baling akan kunta. Pinakamaho arja kakandai. Kani ka sarkar bad boron rupungut kini ki Amali gijongi lapas ya ka unanimous resolution ban penterika ILP kani ka state. Handre hakaju ka por. Kani ka sarkar pada kali sedali. Bad rengkat bad ka home ministry juga dali. Kidili no pada ya ka kentian kasi anjantia state na ka preamble jongka khat praspa nyukulai. Kani kata ka Bengal Eastern Frontier Regulation. Te iyo isay kedar ba kani sarkar persang tang ban pen slam ya kapor bangin yo ka LP. But jenda kani sarkar ka terisa ka kam ka ba ratba ban penbor pen sutu ya ka sarkar India ba ban penterikan ka ya ka LP le silayo barangin dai ban kletpi kani ka ju ka sarkar ba syo ka dali ka LP ya mari pu beli kam la ban ai ni kamdan kono ka jingpher ban mentara mi siti kenten ki ong ka sarkar bangin wan ra da ka wi ain ka balang kum ka LP te ka jingli ka bami aba piong kin wara da ka wi ka ain ka balang kum ka LP belim la ka LP bada belim mai mit ka LP la biang te kamdan jige si ringi sutu ka kini kenten kini statement bami menta kini tang kita ilat lenti onong ban sipun wi yo ba te mentara awan ski jing persiang juga sarkar ban wan ra kiwi pada kerja dan ban persiang sadkiwi pada kira hilak linti sutu bakini kiri tang kijing kilinti ban penslam ya kapot ban pendile ban pembi yo pada ka ni ka Registration of Foreigners Act arja apusan dari anjul sarkar India ban nak liang jong CM lu la keren bangin explore dan ni persiang bangin tap kita ki jing perking di balang kum ka LP. Jadi gini macam tu saya kira ba lani pai ya kena ke Foreigners Act. Kena ke act ko mut ayu foreigners. Ba ka batai Bombay unong India. Uday foreigners. Jadi habang pas ka LP. Ni kwa ka LP banyada ya ka jek bener wik pa ke jongi nakipara nong India te. Umday tang kita foreigners. Pi kani kamde kita ka illegal immigration niyo. Niyong bangi kuai ka ILP kanang ba ki hepat ki badan nakri India berkawai kinuman rungker tep tan chani hari larki wan rung yong ba ngiron kam tangi kata ka permit bangin tip bakiwan bakin lek lalo bakiwan ban lek kat no sni ginsa kaditang kawai ka provision ka bangi ong ba pepi larki pe ya ka constitution jong India ba uno ka article hakandai ba unu long India ula ban lek shanu ka bentaj jongkar India hele ni ko ka LP bade kat kum ka jingai bo jongkar article khat kandai sa para 206 jongkar constitution jongkar India ya ka bangi ong ka reasonable restriction kani ka provision jongkar constitution ka kan saya kedal baka state lada ka sudon kam kala ban ra ya kata ka reasonable restriction kabang gila bat kuah untuk terekam hak ILP. Kabamut bang ngimeng wan. Sianis pobe halias ko grekas kijong. Ngimeng wan wan nang ibu na reasonable restriction we. Kat kum ka jing ai bom jang artikel kat kan sa para 206. Kaya kabang iong ba pihak sim ya ka permit ka biya thup iwan banle ayu ka no si kinsa balano finle. Kenang bangin la ban ya da ya ka jing ka bang jongi ka Jeng no reply. Takana hakajiyo I jongi kene ka Registration of Foreigners Act. Kadi la ka jong subject. Man register kita ki foreigner ki wancho sa India. Andre ka LP pada
kadai ke provision ke regulation ke ba ngikwa bantin manu wan syak ka beri unyo ta pojong lele manu ta bawan rung sa Meghalaya you know dada ngim song thu ni ka tinga pher atli ka ba bangin song thu ya ta jin kam jok ILP ban pai ba dum song thu ni pi ba ni nadu menjua hakapo jong kare kat tras ba nyo pulai dong kare lu rakit ba kini kidai kicik mundur kiberit pai ngini compare ba kini hek pai por India dong kare lu gidon kambani ada yo kidu jatnyo lawan rakyat kan ke ILP hapo ka kasin janji state badan kuwi state lu tiba la don kerteng ka preamble juga ka transfer ni pulai di hadin bakawan gini ka ngiyo ya ka jula ilu na kijong kare kawan kawis adaptation of law but hakan ni ya ka transfer ni pulai ka sarkar India kala adap ya ka lembaga adaptation of law 1950 kemudian kala ade ka bantri kam ka ILP kada ngiyo iba na kalian jong ka sarkar hadin balapas gini ka unanimous resolution po ka yung dorwa hilit series podali pada bandili no ya ka penting kasih state kasih yang janji state kita nak kembali pun batayo ILP kembali pun takadau lada ka sarkar ka khot ini nindai dekat ki ni aki jutang ki balik singit pengkrek no sani ha nimla man onga kadbat pengkelen kan ke sarkar ni hap ngai be kam la bolong ta mar daru ada kendai la simpor haduk mentah kalau don segi dunia stek ila aslam dan kita pergi ke state baru kon jung homeless amcia ngom no wang kilek sawan hadir Christmas bar haduk mentah kadang sakut di kunjua ting song thu ma kadon 30% nak kalian kesokkan ban divert ya ka isu bekerpak ban kalian kejomi ke saya dan kam dak ILP ngarami kuat ban dia dai ka juru kuntep jong kipara nong India kan oke. Ngimdi kan sutu bakal jeng ngomong ki foreigner illegal ngomong kita. Man ya dah na jing rum ketap jong kipara nong India. Sini ko kasi ko jong. But banla man yang dah kaditang ka ILP. Ngim ban pelepor kita kiwi eksperimen ngomong sokar kepala tak kuat man le kaditang ka jing dili ya ka jing dawa ka jong. Kabadon tambah nang ka jing do jong. Thank you.